Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu sila esinilethela khona ke indaba ke ezenzeka emculweni kaMaskandi. Ngiyacela ukuthi ke lapha ke uma ngabe ufisa ukubona ivideo lesikhuluma ngayo ungene lapha kwi-comment yethu yokuqala ke uzoyithola ke le video ke esikhuluma ngayo. Iya trenda ke ivideo yomculo kaMaskandi ke umthandeni ke lapha wengane zakwethu. Lapho khona athi ke uyacela ukuthi ukhuzani ke azoxolisa ke kuyena ke lapha wengane zakwethu okanye axolise kubalandeli ke lapha wengane zakwethu. Mina ngazi ukuthi ke kuxoliswane ke lapha wengane zakwethu noma ke uxolisa ke ukuthi uhlukanisa unyaka bafowethu. Le video ke le kade ekhuluma ke lapha ke ekhaya kubo lapho khona kade kenze khona ke indumezulu yomcimbi ke lapha ke ebungaza ke ingoma yakhe iParis. Ngiyacela ukuthi ke uma ngabe ufisa ukubona le video lapho khona ke umthandeni ethi kubalandeli akeze ukhuzani ezoxolisa kubalandeli okanye axolise kuyena ke lapha wengane zakwethu. Umusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe cinze nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama notification masiposta ivideo entsha siyi channel siyabonga.